Yes guys, ubu ngubu uyu munsi twagiye kuri festival y'ahantu Bruce Melody agiye kuba ari. Uyu munsi nabategure ko uyu munsi ari ngiye ugomba kubacishaho live. Turaje dukomeze tugendeho gake ari gusa ariko ntago uyu munsi abahanzi barahagera neza. Nuko iyi video ngiye nsohoye ari irya nyine ni video ndi kugira ngo mbamenyeshe ko iyi channel yacu ariyo mukanyiri buze gucaho live cyase ikiganiro cya OG agiye abafana abahanzi bari buzire. Turaje tumanuke tugere mu bafana turebe ukuntu byestaye. Murabona ko umufana hari usibye ko wenda ikintu gihari nago baradukingura. Nyine ahantu turi buze gukora nago barahakingura ariko nago tuninjira gusa nyine baracyari hanze. Turaje tugende tube ducamo duho gake turebe ukuntu byestaye. Mwaje mubibona reka wenda dukoro live cyase dukoro sound ubwo turaje ubundi bwo twikomerezo gake. Cameraman vo tugende. Yes guys, nyine igenda unyuzamo na gutya nyine hose ugicishamo. Yes guys, ngira ngo muri kubibona fresh. Guys, ngira ngo muri kubibona muri kubibona imbere kuriya murabona ko umufana ameze fresh, umufana yiteguye bitabiriye nkuko mubibona namwe. Yes, cameraman nyuzamo neza ubereka abafana. Yes, guys, twakomeje nanone ahanga twahinje fresh. Ngira ngo muri kubibona abafana bahageze basesikaye nkuko mubibona ni benshi cyane bitabiriye. Gusa usibye ko nta kibazo nabwiye cyo kiracyari kwa kundi nago bigeze badukingurura turacyari hanze turacyategereje. Gusa ariko ngira ngo ndaza kubereka video mukanya irambuye nini ndaza kuyibereka ku bantu muri kudukurikira kuri YouTube channel. Ndaza kuyibereka mukanya abahanzi nibahagera nago barahajya nyine aracyari kamabona ko iyi video tuyifashe mu masaha 3 gutyo cyase wenda nka saa 3 n'igice ndakeka iyi video nibwo ifashwe rero nago barahagera. Nibaza kuhagera ndaza kuyibereka fresh ariko ubu ngubu najya nyine mbereke abantu bitabere bingana iki. Ngira ngo cameraman bereka abantu. Yes, ngira ngo muri kuyibona ko abantu bitabiriye nyine byanyabyo bya OG bitabiriye bimwe bishoboka birilo yo naha hose. Ngira ngo muri kuyibona nyine ko abantu bitabiriye bamwe baracyaza nyine urumva ibintu birajyari ahangana ahantu bita ikibungo kabisa. Ngira ngo murabizi ko bari ingoma turi ingoma ahangana kuri stade turi. Ngira ngo nyine ahanga nyine nahantu biti kibungo nyanga hasi cyase abantu muri kubirebera kuri live. Ngira ngo muri kubibona aha nahantu nyine biti kibungo. Guys, iyi video reka tureke kuyigira ndende mu gihe ibintu bitarakorwa fresh. Reka tuyigire no cyane ubwo turaza gusubira mu yindi video ikurikiraho. Sawa cyane.